soboto, 18. maja, je na pokritem balinišču športnega parka Nova Gorica potekalo 8. državno prvenstvo gluhih v balinanju dvojic. Dogodek je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Na tekmovanju se je pomerilo 13 dvojic iz 7 društev. Pred zborom so jih žrebom razdelili v 4 skupine, v katerih so se potegovali za naslov državnega prvaka. Tekmo smo slabo začeli, ker nismo bili pripravljeni na tako stezo. Moj sotekmovalec nima pravega občutka, zato nama ni šlo. Lansko leto sem pa probala jaz pa Rok skupaj biti, pa se ni šlo, ker nismo nič zadela. Danes smo zgoraj zaključila, mogoče bo drugo leto boljše. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience. V polfinale sta se uvrstili ekipi iz DGN Južne Primorske, ekipa Auris Kranj B in ekipa MDG Ljubljana. Tekmovalci so se z veliko vnemo borili za laskavi naslov. Vzdušje je bilo napeto do konca, dokler krogla ni določila zmagovalca. Največji konkurent je seveda bila Južna Primorska, Škoda pa Vincek. Borila sva se za prvo mesto, ampak žal se nama ni šlo. Želela so si tudi medalje, že po 2 letih so si želela medalje in so zdaj ponovno dobila medaljo za 3. mesto. Sploh nisem bil toliko razočaran, pričakoval sem v bistvu več, sem ciljal na prvo mesto, ampak tudi 3. mesto je zelo dobro. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Oh, I miss the summers with you and never swipe left or right. Just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean.
what you got in that bag. Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Oh, oh, oh. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Prvenstvo je bilo dobro organizirano, kar je omogočilo čudovito športno vzdušje in napeto tekmovanje med udeleženci. Naslednje državno prvenstvo gluhih v balinanju, posamezno za moške in ženske, bo 8. junija v balinišču Buldog v Trbovljah, ki ga bo organiziralo Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije. Just because it's easy, that don't make it better.